Rishi ni wetu tire bara no ni ugutiga maheni. Hega post dona Rishi opostete ati kwena security agency Canada na nego contactete urehe security kai Rishi maga itiga kuhenia ndo. Rishi please security ya Canada tiyo ya Qatar na tiyo ya Saudi Arabia. Rishi ndaguthaitha waragie maundu mangi ma Saudi Arabia na Qatar mafururi maarafu, but anything to do with fururi wothe we muthungu Rishi please henia andu angi nako no ndukahenie usikoni wa Kenya please. Number 1 na muthikiririe na nie tikorwa ndirarwa na Rishi waigua toko njokeria umenye ni wihuge ni ndiria utishaga andu na ni unjui ni nditishagwa nga mairoya means nothing to me because ni ndiraga na kindu gitagwo facts on the ground and the truth. Number 1 mundu wothe wirirwo wira ni Rishi Kamunge ati wira wa security Canada ni gukona rakono mau ni maheni. Tathikiriria uria mundu andikagwo wira wa security Canada. Number 1 wira wa security Canada ni kothi ta kothi iringi na ni wambagio na college ukaingira either online ukaregister guthoma online kana ugathie kirathi physical hamwe ugaheana detail cia maratathi maku ti passport maratathi maku either ni brown paper work permit yaku whatever it is ukasubmit kurio wa submit kurio ukariha $100 ria 60 ukariha cash online kirathi kiu kiao ugathoma na mafuku ugeka assignments ile onaga twekaga college na twe campus ukarikia warikia maundu macio mothe ithiaga kothi ithiaga wiki 2 kana wiki 3 kuringana na speed yaku ya mutwe na availability yaku ugathoma warikia uthomaga kwina igeranio ku thiini umuthe mathomithio horo wa kuhandle people horo wa integrity mugeka kigeranio kia integrity. Haya rucio mafundithio horo wa character shop okay mafundithio horo wa first aid shop muthenya ucio ungi mafundithio mukerwo agakuigwikire kwina bomu we ungekire ta security ugakiheana assignment yaku mwarikio guo ri uga submit haria the pew nini jikite security koguo Rishi ukihenania mafiu wahenania na kothi ni jikite na ni hali ya mbere kothi yakwa na ndina certificate ya ona mugera ndimigirire hau no nguonie wona warikia ri uga submit wona wa submit ri ugashoka wekaga ko security na nyamu twitaga first aid CPR okay warikio guo niguo riu ucokaga ukabook kigeranio gia security tiga riu kira mureka kuria thiini mugithoma ugathie muthenya thai ukaheo thaa imwe cio tuku taniga kwa ndekire misisaga thaa imwe cio tuku ithaa igima ukaheo kiratathi ukandika A or B C or D okay warikio guo ri nduheagwo results hau results ucokaga gutumirwo ucionaga online kuri app ire wahuthirire ku apply nayo ugakiona wanyita whatever na security guko mundu andikagwo wahitoka kigeranio kia license na makuheaga 62% nicio endagwo hituke ugo ni kugacuria ta 31 hari curia 60 twe hamwe ukaheo 62% wona wagia 62% ri ugacoka kigeranio kira ni warihira na ni urihire kothi kirathi ni warihire ugacoka ukarihira kothi kigeranio kia license $35 kuma hau ugacoka riu uge waheo wero no wahituka ri ugacoka ukariha $75 cia kurihira ki license Rishi Kamunge ukira ndo ati nimepigwa na agency fulani huko
Fam, we, please, nisikamuge, please. Alia deto we. Hinya deto cia Saudi Arabia. No deto cia kwira andu anga America, anga Canada, we, please. Please, nisikamuge. Hau no wagwa kigeranio. Na nile ndakwirire kairitu gaitu. Ungikahitia ndikurumagia nga na ngakwira no wahitie ka correct. Twi hamwe.